Zihlobo ezithandekayo sesifikile ebangeni lokubana sifunde ilizwi likaNkuluNkulu. Ngiyalamukela lonke lapha elikhona. Kwezindawo ngezindawo lapha elingabe likhona. uNkulunkulu alibusise nxa sizafunda ilizwi likaNkulunkulu sindawonye. Siza kuba lesikhathi esihle kakhulu. Nxa indaba yakho izaphuma kuhle, ngingazi ukuyigagasa kumbe ngingazi ukuyiphica, umoya oyingcwele sebenze kuhle, lizayithanda lindaba. Ngoba lami ngiyayithanda kakhulu. Asikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, ngalesi sikhathi ebantwini bakho kundawo ngezindawo, abakhulu labancinyane, imihlobo yonke, nxa belalele, bezalalela leli lizwi, baphathise, lisincede leli lizwi, liqale ngami, ngivuma izono, labo bavume izono, ukuze umoya wakho ingcwele ube lathi sonke. Ngegama lakho ngiyakhuleka. Amen. Bazalwane abathandekayo, indaba ithi yona, thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Amazwi ahlakaniphileyo 23:23 sengibala. Kulapho kule ndaba yethu khona ngokujula kwayo. Amazwi ahlakaniphileyo 23:23. Amazwi ahlakaniphileyo 23:23 uProverbs. Ngizaqala lapha ngibale ngesilungu ukuze lizwe kuhle. Buy truth and do not sell it. Buy wisdom, instruction, and understanding. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Thenga imfundiso, thenga izaluleko, thenga iziqondiso. Izikhathi eziningi siyaphiwa amaqiniso. In many ways ngendlela eziningi. iBhayibheli ligcwele amaqiniso lize liyophutsha kusukela kuGenesis kusiya kuSambulo. Umi kanjani emaqinisweni eBhayibheli na? Umi kanjani kuzo izifundiso loba izaluleko zelizwi likaNkuluNkulu na? Umi kanjani ezifungweni ozifungayo lozifungileyo? Umi kanjani ekufundiseni kukaNkuluNkulu lezinceku zakhe? Kuyafundiswa izinsuku zonke, lakhathesi lapha kuyafundiswa. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Kutshoni lokho? Ukwamukela iqiniso ungaliphili. Ukwamukela iqiniso ungalenzi. Ukwamukela iqiniso ungaligcini. Ukufundisa iqiniso ungalenzi. Ukufunga izifungo ungaziphili.
ukufunga izifungo ungazigcini. Sinjalo njengamaKristu. Lami nginjalo, lawe unjalo. Nxa kukhulunywa lindaba ekuseni namhlanje loba imini, ngicela ukubana kuqale ngami. Ngihle ngiqale ukubana ngixolise kuNkulunkulu, ngixolise kubazalwane, ngixolise kuwo wonke umuntu engabe ngimphambanisile. Uqalisa kuNkulunkulu phezulu, ngivume izono. Ngoba nxa ungasakwenzanga lokho, you have bought the truth and you have sold it. Ngamanye amazwi uyisell out emaqinisweni kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uyisell out ekufundiseni kukaNkulunkulu. Izikhathi eziningi singakhuthala ekwamukeleni iqiniso. Sitshengise izil, sitshengise amadlabuzane, sitshengise ukuthakazelela, kodwa ukukuphila kube ngenye indlela. Uminjani kula amaqiniso aphambi kwethu na? Lizawezwa, lizawezwa. Lizahamba likhuluma ngawo, lizawezwa. Uminjani kulokhu na? Number 1, ezifungweni zomtshado senhle ngiqala ngakho. You will find ukuthi kakusima divorce ayenzakalayo. Uzamangala ukuthi udiscover ukuthi akusima divorce ayenziwayo. Imitshato echithwayo, lechithekayo, lemizi echithekayo. Zwana ukuthi babe befunge bathini. On this date, so much for March 9, I solemnly promise before God and these witnesses here present to be to this man or this wife a faithful, living husband or wife, in sunshine or in shadow, in gain or loss, in trial or in triumph, and keep myself only unto you or him. I will keep myself only unto him or her, so long as we both shall live according to God's holy ordinance. I do declare, afunge loba afunge ngalamazwi. On this date, I call upon these persons here present to witness that I, Minuban, I take you, Wenazbaniban, to be my lawful wedded wife or husband, to heaven to hold from this day forward, for better, for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto I pledge my love. Hacho njalo. Whether ngumfana loba inkazana, loba umama mbe ngubaba. Okunye futhi kuyafana na futhi kuchena kancane nje. I, uzibani on this date, promise before God, and these witnesses, abafakazi abaphambi kwami, ukuthi ngiyakuthatha uzibani njengomkami womtshado ongcwele. Ngizabambelela kuwe for better ebuhleni, for worse ebubini, for richer enotweni, for poorer ebuyangeni, in sickness, konke lokho. We will live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony. Sizaphila sonke ezimisweni lezikondisweni zomtshado njengoba zinjalo zonke. Forsaking all other, umuzwe. Ngidela bonke, angizukubona omunye umfazi loba inye indoda ngaphandle kwakho. Keep myself only unto you, so long as we both shall live.
This is my solemn vow. Atsho njalo. Ungaziphosa ucabanga ukuthi ngcono sibafungise bephamisa iBhayibheli ngenxa ama-divorce obuningi bawo. Zihlobo ezithandekayo, izimanga ezikhona. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo yindaba enkulu. Umi kanjani kulawa amaqiniso na? Umi kanjani ezifungweni zomtchado na? Nankumbuzo. Kanti indaba ama-divorce emaningi kangaka. Kutsho ukuthi abanye bathenga iqiniso balithengise. Sengizithintile zomtchado. Asizinukeni amakhwapha amadoda abafazi. Bobhuti bosisi, bantu abatsha, singafungi izifungo, sibuye sizephule, sidivorce. Siphathane kabuchapha emtchadweni. Ezifungweni zombhaphathizo na umi kanjani? Singenye area. Nxa sibhaphathiza abantu sebafungisa ukuthi nizalandela inkolo lezi zonke zobuKristu. Konke kusukela kusifungo number 1. Ngiyakholwa kuThixo uBaba, iNdodana, uMoya oyiNgcwele. Ulokhe ufunga uze uyephutsha. Ngizagcina imfundiso yonke nyayamukela. Inkolo nyayamukela. Ukuza kwesibili kukaKristu umbhaphathizo yonke into umi kanjani ezifungweni zombhaphathizo na? Ngenye area la izimele kodwa khona lapho. Enye area yesithathu emthethweni kaNkulunkulu elichumi umi kanjani? Siyazi ngekhanda Exodus 23-17 soze ngibale nxa isikhathi. Umi kanjani? Kumthetho ngamunye ngamunye. One by one. Umi kanjani? Uyawazi yini umthetho kaNkulunkulu? Kule ngu5, kule ngu6. Ibisihlanganisiba kule ngu4, kule ngu6. Ibisihlanganisiba lichumi. Eminye ibudlelwane bakho loNkulunkulu. Eminye ibudlelwane bakho lomuntu. Umi kanjani? Ansoze ngichasise kabe kufuna more than an hour or 1.5 hours. Okulandelayo enye area. Nasindaba. Emthethweni wegolide na ku golden rule umi kanjani? Matthew 7:12. Mele sivume izono namhlanje. Uhluzilungiselele ukuvuma izono mntu kaThixo. Lami ngiyazilungiselela. Matthew 7:12. Yendaba zonke namhlanje emini ithi yona thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Wisdom, ama instructions owaphiweyo, imfundiso yonke umi kanjani? Khathesi sesithinta i-golden rule. Matthew 7:12. Matthew 7 ivesi lika 12. Ngizafunda lapha ngesilungu phinde ngifundela ngesindebele. In everything do to others as you would have them do to you, for this is the law and the prophets. Ngesindebele Matthew 7:12.
konke enithanda ukuba abantu bakwenze kini kwenzeni kubona. Lokhu kungumthetho nabaprofeti. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Lapha madoda, bomama, lutsha, bantwana, we are found wanting. We are many of us found wanting by the truth. Xa kuthiwa thenga iqiniso kuthiwa be willing to part with anything for it. We should depart with all to purchase it. Iqiniso kalikhompewa la lutho, alilinganiswa la lutho. Be willing to part with anything for it. Zimisele ukwehlukana lento yonke ukuzumela iqiniso. Wehlukane lakho konke ukuthenga iqiniso. Ungalithengisi. I-golden rule, Matthew 7:12. This is the rule of justice. Lapho kule siji sendaba, indaba emangalisayo. Unina wezindaba. Umthetho weqiniso loba owe fairness to deal with the others. We are dealing with the others very unfairly. Sidila labantu nisisebenzisa i-selfishness, ubumina lokuziphakamisa lokuzifunela okwakho. This is the rule of justice. Ngumthetho wobuqotho, i-golden rule. Zwana, Alexander Severus, a heathen emperor, was a great admirer of this rule. Wawuthanda lumthetho oka Matthew 7 verse 12 Alexander. It was written upon the walls of his closet. Wayewubethele emdulini ejaja ngawo. He often quoted it in giving judgment. Lapha, bomama, bobaba, we are almost all of us found wanting. Khona uzakuzwa, awukazwa lutho. Asivumeni izono zethu kuThixo zokwephula i-golden rule. Number 1, siphathana njani ezindlini. Lokho funa ukuthi uphathwe ngakho, phatha abantu ezindlini ngakho. Lokho funa ukuthi abantu abakho baphathwe ngakho, phatha abanye abantwana ngakho. Lokho ngafuni ukuthi ungaphathwa ngakho, ungaphathi abanye abantu njalo. Asivumeni izono zethu kuThixo. Sesingene esijini sendaba. In the gist of the matter, lapho esehluleka khona phosa almost sonke, regardless of anyone. Ulenhlanhla ubusisiwe wenelisa ukuma kahle ku-golden rule. Asivumeni izono zethu kuThixo zokwephula i-golden rule. Siphathana kanjani ezindlini? Uphatha abantu ezindlini ngendlela ongafuni ukuphathwa ngayo wena. Obaba labo mama liphathana njani? Abantwana bethu sibaphatha njani? Abazali bethu sibaphatha njani? Izisebenzi zethu ezindlini siziphatha njani? Lapha kunzima ke la. Lapha kunzima.
esibaholisayo izisebenzi kuyisima kanjani sibaholisa ngesikhathi na iholo elifaneleyo na ongaliholisa umntana wakho na ubachayisisa nini na abangela zindlu ezingezabo bacelise kithi ukuhlala sibaphatha kanjani na thina ama landlords wena oyilandlord thina omastanda lawe wena ongumastanda ama tenants ubaphatha kanjani school children abagcinwe ezindlini zethu abezihlobo zethu abanye badlisa imbuya ngoluthi ama tenants baphose babamachise njengama pathfinder kusale nje kodwa ukuthi athi ake lifole ngithi left right ngenxa yokuthi abahlukuluza wena kawufuni ukuhlukuluzwa awufuni ukuphathwa kubi sibagcina njengabantwana bethu na yayizindaba thenga iqiniso ungathengisi ngalo uyayizwa i-golden rule lokho ongafuni ukuphathwa ngakho ungaphatha abanye abantu ngakho my employers uyakwazi ukuthi kunjani igehena izabe igcwele ngama employers abadlisa imbuya ngoluthi izisebenzi yabe igcwele igehena igcwaliswa yibo zwana nxa ngilungisela ukugqiba zwana incwadi ngayamukela ivela komunye umntwana loba ijaha uthi mfundisi sengizwile ukuthi ku district ethile ngiyabonga mfundisi wami khona lapho kulozibani bani uziphelekece olomsebenzi ohloniphekayo ebandleni ngamsebenzela iminyaka engaka ngisebenza umsebenzi ohloniphekayo ngimenzela konke giga imali echokola imali profit ka waze wangiholisa inyanga ngezinyanga lokho egxuma fundisi nguthembile ngiyakhuleka ake ungilungiselela indaba eyami lozibani osebandleni osebenza kilo I will not tell you ukuthi into leyo ngayiphatha njani noba ngayitreata njani zuku kube kubuya futhi enye incwadi uyakwazi ukuthi kungaphi lapho kusemadorobheni ngathi ngangizisebenzele ema reserve angizange ngiboni amanyala njengala uthi mfundisi ngisemazweni aqamba ibizo lakhe lamazwe mbe America mbe UK sengizwile ukuthi usebandleni elithile ngathemba umngani wami uyahlonipheka khona apha ebandleni lakho uphiwa isitulo esikhulu uyilokhu lalokhu uyamazi ungena la imihlangano ehloniphekayo kaJehova ngamupha iplan eyendlu njengomngani wami estendi ngilaso walungisa lami ukuthi uzayakha indlu ayiqede iminyaka sizingaka wayiqamba iminyaka lokho ngikhuluma laye ngimkhulumisa usezevala amafoni kasafuni usedla imali yonke nya engamthumela yona lokho ngithumela athi sengithenga izitina sengithenge lokhu I will not tell you ukuthi ngadila njani laleyo ndaba thenga iqiniso ungathengisi ngalo thenga iqiniso ungathengisi ngalo buy the truth be willing to part with anything for it we should part with all to purchase it sibezithandekayo nasi indaba yokugcina esabekayo esiza kuvala ngayo
Umbuzo uthi lapha umi kanjani kulezi zinto? Nkambile. Ezifungweni zomtshado umi njani? Ezifungweni zombhaphathizo emthethweni kaNkulunkulu elichumi, emthethweni wegolide lapho esilamacala khona amakhulu kakhulu. Lapho esilamacala khona amakhulu kakhulu. Konke engikukhulumileyo sensiye kujuleni. Uyakwazi yini ukubana kule verse kulombhalo ukuba uzathola umvuzo wakho ngalokho kwenza kwabanye abantu na? Loba kuhle loba kubi. Abanye bazawuthola double. Xa sithi double ngitsho ukuthi kabili. Bazawuthola amaphahla umvuzo wabo. Lapha ezweni 1 bazawuthola. La kwelizayo bazawuthola. Umvuzo wakhona futhi double. Bazawuthola lapha ngama blessings. Oroba wathole ngama cases. Ngezibusiso la ngezikalekiso. Lapha ezweni. Abanye baphinde bawuthole futhi nge-everlasting life abenze okulungileyo ezulwini. Bawuthola ngama blessings. Baphinde bawuthole ngempilo engapheliyo ezulwini kwelizayo. Laba benze okubi bayahole labiholo khona lapha abanye. Baphinde bazahola futhi i-everlasting condemnation ezulwini. Sebebhujiswa. Uyakwazi yini ukuthi nxa semvala lapha, your sins shall find you out. Nxa usazitika ukholisa into zonke zimnandi around you, uzitika ungubhosi, uzitika ungulandlord, uzitika ukhachila abantu, uzitika ungubaba loma ungubaba ekhaya, uzitike ebantwaneni kumkakho kubomakhelwane, ubadlisa imbuya ngolutho ubatshontshela senza yonke into. Uyakwazi yini ukuthi your sins shall find you out? Numbers 32:23 nxa sesivala. Kule ngoma ethi awu ukuba nzima kwamacalami. Engilayo ngokuvela kwami. Shwele baba, shwele baba. Shwele baba, shwele nkosi. Hayi ukuba nzima kwamacalami. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Umi kanjani? Ezifungweni zomtshado, zombhaphathizo, emthethweni kaNkulunkulu, ku golden rule. Umi kanjani? In closing, nansi indaba. Your sins shall find you out. Uyakwazi yini nxa usenza zonke izinto lezo zokuthenga iqiniso ulithengisa? Uyakwazi yini ukuthi your sins one day will find you out? Numbers 32:23. Numbers 32. Asibunandi nxa uphakathi kwamafutha konke kuchibilika, kodwa uyakwazi yini ukuthi your sins shall find you out? Numbers 32:23. Kodwa uma ningakwenzi lokho, bhekani nonile kuJehova. Nazi impela ukuba isono senu sonifumana. Hey madoda. Uyakwazi ukuthi nxa sesikufumana isono uzakudla utshani for 7 years njengoKing Nebuchadnezzar of Babylon. Abanye abantu abakwanisi khona ukuthi I am sorry, I wronged you, I made a mistake to God or to your fellow men. Hamba ke uye kuNkulunkulu uthi I'm sorry God, I made a mistake. Uye ku fellow man,
I'm sorry, my friend, my fellow worker, my fellow servant, my fellow employee. I made a mistake. In closing, let's come to God now. Isaiah 1 verse 18 to 20. Let's come and settle the matter. Lobe izono zakho zibomvu seziyaba mhlophe njengobuya bezimvu. Asivumeni izono. Lami sengiqalisa semvume zami. Baba olungileyo sezulwini, siyakhuleka emini enkulu. Siyakhuleka emini ebalulekileyo. Sithethelele izono zethu. We are almost all of us found wanting. Selfish. Siyaziphakamisa. Sizifunela kwethu. Sidlisa abantu abanye abantu imbuya ngoluthi. Sikwenza imihla ngemihla. Sithethelele. I am sorry, God. I made a mistake. I wronged you. I'm sorry, my child. I'm sorry, my friend. I'm sorry, my tenant. I made a mistake. Nxa sekuphelele konke usuze emhlabeni sengathi ungasikhumbula sibe khona ekhaya ngegama lakho. Amen.